It's clearly indicate that people are voting against Mamata Banerjee. People are voting with anger. People are voting for change. So the KMC has claimed that yesterday in the first place they will gain the. Because everybody will claim, but you should speak to the people. 110 আসন পাবে বিজেপি। 29 তারিখ আমি তো চাই 200 সিট, আবার 90টা সিট হবে কি না হবে আলাদা ব্যাপার, কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে কি এবার বাংলায় বিজেপি 200 সিট পাওয়ার পরে সরকার করবে। গুন্ডাকে বাংলাদেশ ভেজিয়ে দিবেন, পাঠিয়ে দিবেন বাংলাদেশ। बांग्लादेशी मुसलमान गोला सिटीजनशिप प्रूफ करते होंगे। अगर ये लोग नहीं कर पाएंगे उनको बांग्लादेश में पुशबैक किया जाएगा। होना चाहिए, असम में भी होना चाहिए।